Nilip constituency inglong ke dwara datum arvia room lut choksi ka chisongpon. Abarim Assam Pradesh Congress Committee kong chunbang Dr. Mong Virong pi BJP along chingbe dumtang long. Tharvia biara datum cekpen kacuki madolong langpon rai. Kajirong hangpi talen han society pen Miss Karbiang long non kevang ji phai kunia chiklu padupon po. Aprangsi berta kilang aratu anapan kardong pajiro kardong. Non nili karbilong ri berta kitana bang samio jang terangpi non berta ang ton pen arju ponsina. Lakhaing koira pho nilip MEC constituency ka parlu inglong hawar sarihuti pen chinglok borpung tarapung hawara radatum non puanta kisung kiduk pen jokun ilang. Labangso hawar non puanta tovar misenavi lapen kijuna lang misen tavi lapen hospital misen tavi lapen asap uta kacing thora sai kedeng pawilang athema isi hini sai kedeng pondu sitami isi nata rada phan alia vedata sonsi mandet lasila so hawar aradatum aning pungsi aruni phai krike thom arni la anarwi ge jangarum lut pon choksi akeng pen kilometer kep andamsi kachesong sai deng pon alang litum pen ke hanga sona puthak CM Dr. Tuliram rong hanga phan panong si pin puralu nilip development block officer adi deng pajirpon jong si inglong arada tuma kimang pachun pon peli puti bang phukili galong chirap chetudun thekthi lapen la anso si ka chesonga sai deng pon thuelang puta aning ki pung pen inglong arada tum ningje pon nilip pen joy sing teron karbilong ria birta nilip long পরিবর্তন সরকার তো ang penan tum hemso pencing long kapre kapre tum long pon malong pon penan tum long kedua arat tum ke dili tum non kita mane isi la sini tum na pira sutame ahe makimi ave na ke na tu ya kami ni tum isena tum na ke kami ni tum non eso kami ti pon kami ni tum ke wan ke chat chok kami khan de kami la san ti wan non kan mission kami la ke to wan mission na kinai Pini kiwang itu nanti cijega pini itu makan itu tapi Coba tengok Bang mana tu lagi? Ada wena pen. Sepuluh wena. Ini tu nak tu kisung dah. Ini ada kisung kan itu macam itu main ji. Alina ada stamina kan. Kalau kian pivot nan ji lah. Kalau itu pivot na itu si cuma. itu media apana bacili dengan tung lelo militum ini people sila so ini tum no ana de jak sami tum service ar pu bi chani tum ana de jak sami tum son bende na kok mala ke ini tum no ara isum ko pe me ara lo militum ke don so kini ni tum je nikan from na ke ni kabuche ta ara no dami tum ini ani na ni tum phan bende bukan itu oversight hana long depan lah ini ani na ni tum dopen pe nang ki pairing ala ni tum pina da join ni tum jolong lela sub center do ni tum pina da ibula jolong lela lasi ni tum non da nang tum media hoen no ni kan ni kan tum no ni tum ko ana ni kalu ni tum hada borpung korpung apen saluti bodang sorat kisu non la ni kan ni kan tum la peace record la ni ni tum hala sohor asong UPDS dolo KLF dolo KPLT tum da kadong weda hala dak ni tum long adem galang tu ahem so si bencong dalo finish sang nai puno bu nai lapen ceng lok ason tin ni tum sa dak mane un ange ka chak nang do ni tum ke hala so ke ka chire nang ke ason tin ni tum ka phere na pulis le bang na ni tum rong so ga so tan ni tum ke adai do lapen alang do lam ni tum ni tum adai do la an ni tum kisung chak nang det alang tum ma join ni tum rong rat tum pulis ari deng konan ya reng so da dolo laan litum podet sudah main litum pan pini la dolang litum lamsam la lamdon ke cito kolom litum hadak inlong ada hang nat dawe la sini li puing tum non KPLT PDC ke kadang orang ni li pupes name ni li non MP ke kibo litum makai MP hoden sing galang han puing tum borpung galang di ke ahemateng solo alang li rat dum han litum ke rong bensang ili jirung sini tum haing long konam nangi
honam de ni rong arat saya reng soji komane alang itu mamunit are kiso busam ini tu rong arat sini tu dak siga cilang pan itu pan ben si wandu nai ni tu la ani tu hadaran itu pan cipi chok ni tu pan by chance solam police nang kacini ni tu pan ke wandu ke apran nam juji lan se mini tu lan ke cipat du same alang li pinia ni alang li non mp kibom same ni tu borpung tarapung saruti long arat pan hang ni tu pan akamat hawe lasi la solam bang ke alang li tu dan nama than nangi hello MEC kilik pang dakdet pen prek jam Ratcharia songja potum ki haiji me ninga chethi Ratcharia songalong kachepa okdun chejeng rona songsi birta longdun lason thak thaksi aruni phai kre thomarni Assam Pradesh BJP amaipu Pradesh Kalita Karbi Anglong nang songsi BJP is Karbi Anglong district committee sa hemalong kang dangamai unipo laso kang dangamai long abari APCC akong chunbang Dr. Mongbiru pi Congress pen chi udongsi BJP along chepa okdun tanglo laso hot APHLC Congress ASDC pen chenglok bang trok ner kebra sir kebra trok arada tu BJP along chingbidun JP Nada Narendra Modi Dr. Himanta Biswa Sarma opini dam lihat tu Karbi Anglong lihat tu peran ke klaim ke dam nanti ilgum sayang deng dopik lah ini tom hemprek pen chenglok lapian ke ini tom border issue pen chenglok tower pen chenglok kidunalang pen chenglok school building pen chenglok MOS alam som trok atom helike rosong atom central government state government lapian MOS 2011 nikal non MP ke hai atom lamdon ke cetok insam jira lamdon ke cetok tapi cunjia panang atom pini mata kilo pen nang tum BJP party long wai lo ningarong pik don mali atom ile tom Karbi Anglong sosial atom monsan donangi monsan belo plante le tom akaprek sayang deng dali tom claim unlongji lasi don mali atom pena ana bang phubang phiato ame thang political party jongjunga le kelongji aphan rarano dampo meme henano social media long tum puspo don mali tum pula hailali tum arjunan ne ye tum Karbi Anglong monsan donangi Central University donangi State University donangi Agriculture College donangi Veterinary College donangi Forest College donangi Government College donangi lapen ke airport donangi lapen ke railway connectivities West Karbi Anglong donangi Hotel Management Training Institute donangi Kalimagalang donman leto Warega Warsai Sakuli Makarida nangi madane donman leto donman leto Narendra Modi ki japana party Pilthelong kache thang proba party alangi ke japana party mesan asamalong Dr. Himanta Biswa Sarma ke japana party lasi Delhi Dispur Dipu digatham Delhi Dispur Dipu laga thom bache to nahi Kalimagalang don leto Kalimagalang don leto don leto Aji ji Bang Solong Indian Prime Minister Narendra Modi Assam Chief Minister Napen Dr. Tuliram Rongkha pen kijapo Karbi Anglong BJP atum katingthura sai di pon longsi lakso katingthura long kachera kachipu duje khangsi BJP along chipo ogondo lapen MEC aphan BJP party ticket nang pinang kipe BJP party asomja puatum si ningpangaling lok si Dr. Mongirong pen hirang kerhino chithan ko India Prime Minister Narendra Modi leadership under kaching thu rabar side opik lo lasan thot si Ladakh Karbi Anglong le pudam pustame Karbi Anglong Autonomous Council under the able leadership of Dr. Tuliram Rongkhang CM hai istame development dolo lasan thot si Assam Ahawar district in pustame under the able leadership of young energetic dynamic Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke hai istame claim pick lo kam hai ta development claim pick lo lasil hai theglong si nili bangke BJP ini join dun lo la pen laso development isia part manji nili rat farman ke matha si nili bangke
dak join dulu. Aja sonon nang linon la election of from kigong dun kopine ticket la sona kamata do. Ticket ki pipe ke la ke state BJP president la pen core committee tum si la bang ke decision ke ni ko la bang ni li ye thana kuthai ave. Seta nang liga chise ke dolo sar nang pori ni la mo pen ke thana san la ni to be si nang le to be jo si le 10 baje api la pen to da bang ke ni li dak join nang kok lo la si ni li pen camera pet abang pu bang ki leader tum pen ni li chingwai porlong lilang kasi chingwai pen si la so decision. Acha sar ne johnson nang li thori be konana consensus to. La lo la si la mo pen ke thana san ni li pen camera pet tumha ni li first opinion en la opinion and the piece that's the me mo opportunity ko na ni. Thank you sir. Nijang Karbianglong Duwar Amla MEC constituency ka parlu Tharvia Biarong arada tumaphan Parivartana Sarkara tumpen kelang ka pangkri viajok Klimso maratum school ke dam ke wang ka chehelat joimu chojje phanpura Chiklojon troka prang rong isiara thur paksi Karbilang Piaroyalong chekadolong chiselam ponlo Bonda non malom arwi ke jang ka chimit medera jok Karbilang Piaroyalong lang ke thiamat la so chekadolong ponrailo Lasi Tharvia Biarong arada tum Parivartan pu kacipu Sarkara tum pen kelang pon pedera jok Tharvia Biarong arada tum ning dukalam cepaklang pon Non barla pora hut kosonsi Klimso maratum kosonsi Lugo charlia phan kedam kewang ke joy ki jima pusi ning ripon rinti Hongkram pen long kirong pi Karbilong ria birta Kardom aprangsi Karbilong ria birta kelang arat dophan kadon thanda kardom pila pinilada ningduk meme alam nangela hello Labangso Karbilang Pieroy halapuke rongkhang lapen lapuke duaramla angbong Karbilang pidoko kedamtang tekloyon thomplia prang ladak duaramla kaparlu Tharvia bipu aronga aradatum amithang kedam kebang doi kinangji mate kecharli usomartum lada Hongkram High School long kecharli dam natum bang tharo hini ra abisi dogok tahai bang tharo hini abad dogok tahai latum phan kedam kebang doi kinangji pupen radatum rat pen mate labangso Tharvia rong aradatum labangso dolong mate labangso kedam gerang adim chikim lo athe government pen kerap kavidere jok amithang si cheselam lo ladak Tharvia rong aradatum si bon tame ningdu me melam nang epini la helo atumi pen pini arve kejang arve ki ham heja daputha labangso Karbilang Pieroy langke thepen ajok adolong abang pon railo gasinon ladak Doramla kaparlo ladak Tharvia bi puarong arada tumabang kedam kedam kisung lapen school somadon non school kedam kedam kaningri ason lonon kedam kedam koson si kedam jima kedam kedam kijoy kiji apana velasi labang solam abang ladak Tharvia rong arada tumphan ethethini kajuponji do bonte kebang jilang apor labangso adolong mate labangso so nangli tumarong pen kecali usumatum han mate nangli tumrong rupa so kedang joy ki jia phan moi prang kimi senjia phan koson nangli ladak Tharvia rong asar the ahin pen kopisi tuning reji di tuning ring tu mangal pulo mane nun kebang jilang apor bustame madu MEC kami badu CM kami yem bustame kami ladak bil tumhan kedam ke bang awak saya para hera ya cekap awak saya bang mani prabjim pen yang prabjim pasti kuning di kono lah penjaya dak miltung Tharvia bialong pen miltung ke kapuri ke dalam doram lang mesti buat one no asida si kapuri miltung mangal pen dak miltung langgoy langjeng dulu pen asu langgoy langjeng dulu miltung han kedam ke bang awak saya nanti pinanji pasti mani putar aku kuning di kono nanti cari semar penangan kisum ke pokondo yang dari cak konang di bawah ti kedam ke lang pen asli Badu ke segeding kami badu isi diam kami langsung bang nak rapon lagi fungsi cuma di pon. Aruni phai kre ke thamani Kazirong hangpi Talent Han Society atumpen pherang kya mai ing nipon la so pherang kya mai along mai phugo tom terang pen kaning je pon ki Kazirong hangpi Talent Han Society pen Miss Mr la pen kich la pen Karbianglong along kacepatte dun Nong i kacepalong dun abang pu bang pietum state level along anta nong i cepalong dun si Karbianglong aphan nong me ke ban pietum aphan Kazirong hangpi Talent Han Society atumpen pherang ke athengno pachini ponthu bangso Kazirong hangpi Talent Han Society Mr Miss Karbianglong non ke bang ji phai kunia chiklo paduponpu lapen ladak nong i kacepalong dun atum aphan state along direct chepatte dun longpo
lapen istera long nong I ka chepalong dun atumaphan national level along chepati dun thulong po pusi mai phugo tom terang pen pherang kya thengnu than pachini pon laso kajirong hangpi talen han society atum la so sai ke deng ponalong tangka bang asapsu kaduri dokok titi lasila so sai ki klemalong ke isi atum nang chirab dun asonti misenji pusi kongchun bang pen kachuning ripon thu Mrs. Rupali Timumpi alang ni hello labang ke Mrs. Assam 2022 along winner ke wana bang pila lapian te dotulang aku Mrs. Assam tata alang like sumi terang pi 2021 labang ke alang like Mrs. Karbiang long winner lo alang aku Mrs. Assam lo sekian runners awan lo aku lapian dotulang kids pen ili tu kajir klarjir teron pi alang like 2021 along kids Karbiang long winner evan bang kilo lasi alang lita represent lo Assam lo alang lita sekian rana saban lo lasi alang litum bhan litum kachuru gangtung ke lalo kajiro hangpi memorial teran society aphanang present pe laben Karbiang long aphanang present pe pot litum ahin ben suri kurang tu kajiro lapen te adun ji 2022 November ache close nil tum padu pontuko adet bang gel tum than hilang sita Film ting mai bo pining bang ke 2022 ahin bang ke aningkan farman bang ke aku ladak si padupon po lapet 2023 bang ke Mrs. Assam punon Miss Assam punon alang litung Karbiang long nang ibi pasul ting mai bo isia nong milo lapet de good news lo lasi la bang ke aku prabjin tan pachini tu po lasi kadu kawe la hai ni tum platform ki pipen all Karbiang long along all entire Karbiang long ili tu mai si platform pilo laso platform long mangke kadu eta manghunang ne je lada ka program jutkok pen ba Karbiang long pen cepate jutkok pen il tum dakma sialang il tum pan atowar ave deji phon kali atowar paduji lasi ali tum theglong lo ke cheng si bang ke il tum pan Karbiang long pen atowar ke ban ke dam ke pon bang ke 2018 pen 2018 to 19 ala ke alang tum kadu ena chini lo sangpi nirmola terong pihan lo alang li 2018 pen alang li cepat du pen Karbiang long pan la sona platform pen kadu ke beta do je sports hindo to hokuna ne amuk do lane kichali hindo kuna ne do UPSC to ho UPSC do pick lasi la sona hin pen ta iri tumlong ke kevan cheng lo nirmola terong pi after that nil tumlong wan bom pen non wan bom lo nong me wan bom lo lasi nil tuma kajiro hangpi memorial television society atai abang ke state level do lo kai ke ta ala tumta pining wang po nang wang si itu man officially na announce po ada jitu Miss Assam tumpen organizer Spark team MD Sir Riju Miller pudo ada MD lo Spark long ala itu pining wang si itu man officially na announce po je Karbiang long district pen ke Assam long ke kai kita direct entry long po la pen direct alang litum pan thang office and epin pen only KNG do hala so en chot po situ registration fee like NL sita halasu du en pen alang tum high lo pulut alang tum aku state level tum bangke aku athak long pon po national level pun ajat pon pala tum si li tum akam bangke state level long pon don po lan belo la si tum ning sarong piglo ning sam piglo den itu ma phan la sana platform nang ki pon thagap po anili modeling career la bangke ni tum biji pageant career la start 2020 la so ni tum we doesn't have any idea on beauty pageant but Kajirong Hangpi Memorial Talent Society alang tumili tumpan isi platform na pupon lo to represent ourselves. Lasi ni ditum cepati lo takpen ni ditum personality ni tumpan ansun engage lo prang nang pon jipan and finally ni ditum lo. Lason tak taksi angkor ni ditum state level long stami represent dun lo ansu se represent dun to bombo pasining thelo and finally we did it alang ditum stami we did it together ni ditum represent dun lo hoda dakpen nasi nong mi one on lo nang ditum health pen ki rap pen nasi ansu se non ke bang jilang ahut stami nang help po pusi ning thelo actually we are pressers in the field of modeling ditum modeling a field long ditum ke pressers lang but winning the title of Miss Karbiang long 2020 it was a gateway to like in the field of modeling and pageantry. And I wish that hope that the people of Karbiang long will have and support me in my like upcoming careers and futures. Good afternoon, everyone. I am Pritnitika Tharpi. First of all, I would like to thank the Karjurong Hampi Talent
member Han Society to giving us this platform, Miss Karbi Anglong. I'm very grateful and thankful for Mr. Gautam Terang. And then after that I represented Karbi Anglong at Miss and Mr. Assam 2022. Thank you. Telan man ke matha dam delang he sita mane a chance nang pilote nitum ta mane dunji puse matha mane acara hina ta mane experience kang tung mane Charlie kang tung mane puna ta Charlie kang tung ha puta Charlie kang tung mane non lom ke mane acha ta theget nang ji puse ni litum matha he na to everyone Kardom and myself Gajiranti, and I'm your second runner-up of Kids Assam. And I'm the winner of Kids Karbi Anglong. And I want to say that thank you for the platform of Kajirong Hangpi of Telen Han Society. And thank you for the President, Sir Gautam Terang. Thanks so much. Thank you. Good afternoon everyone. Nili men ke Hangpi Sumita Terang piplo nili difusi do bihekpen da difusi ke thekiting se ningarong peklo ni Mrs. Karbi Anglong 2021 a winner ke long an ke ni Mrs. Assam long ka second winner sab ke long don na se ningarong peklo an so se joni tumhan platform nang kipi Mr. Gautam Terang president Karbi Kajirong Hangpi Telen Han Society a president an par ke non nilitum Karbi Anglong pen district level pen state level andun lo chepa ondun lo an par ke nilitum hanon national level long tanang ke ponji phanitum han chance nang pilo nitum hala dak non goa pen delhi long nitum non september chiklosi nitum hanang ponji pusina pu he hala dak mane entry fee la hai bang ke sab kato ka beta free pusina ki pu registration fee hai ta pinang ni pusina pu ke subtitle la winner ke long tum hanta ponji ke la winner ke long tum han anta nitum hala dak chepati dun long pusi nang tha so thank you Pinya beta laan si kang ton chalo kaduka vi phanta kardong